Swastiastu. Titiang wawanin iwau durung ke atur puniki mungkin titiang kawitin dumun. Om Swastiastu. Yang kawitin antut panganjali Om Swastiastu. Angge dedane para pamirsa FB Sinaran Sami. Sani mangkin sedurung titiang ngawitin dalam satu puniki titiang jagi ngetes suara dumun penapi suara titiangnya sampun kepirengang irike napi durung utawi kurang keras keras napi penapi nih titiang tes suara angin gending titiang puniki wantah wau melajah Dipet Pade wenten keiwangan titiang nas pengampura. Gening titiang puniki kidung ya. Kidung Sewa Dharma Puhwasi Kawitan Bawa. Lareng kuang asa punika tembang titiang iwau punika kidung Sewa Dharma. Inggih dedane para pamirsa FB Sinaran Sami. Boyaja titiang jagi ngentungang bias ke pesisi nanging sangkaning tambet titiang kelintang titiang mausaha dumugi jes satu titiang meleje bos becik kapiar sayang nagingin acara mesatue sane kagelaran oleh Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali staf Empu Kuturan suksema ngajeng ring Prodi Sastra Agama lan Pendidikan Bahasa Bali staf Kuturan sane sampun nyicen titiang galah ring rahina mangkin saya mangkin titiang jaga melajah mesatue Memargiang tetamian sane sampun kaicen oleh para penginsire dumun.
Satwa kebaos sarin patwa. Sarin patwa punika nyinaha yening satwa preside kanggen sarana utawi media micenen piteker miwah sesuluh ring para preti sentanene makadi majang ring oke putu miwah alit sane senang mirengang carita-carita pinaka sesuluh ipune melaksana bile-bile ring ab jagat sekadi mangkin sane keni sasab marana COVID-19 mawinan setate ngemargiang protokol kesehatan termaning mangde menang ring rumah puri griya soan-soan punika mawinan acara puniki mabuat pisan nyinahang mangde ngawinang alit-alit degang menang ring rumah niar sayang acara mesade sane kegelarang oleh Saempu Kuturan Singareja. Angge dedane sareng sami sani mangken titiang jagi ngaturang satu titiang puniki utamanya pisan majeng katur ring majeng alit-alit sane hari menang ring rumah griya puri jero soang-soang satuan titiang mangken mamude ibelok pengangon bebek inggih kawitin titiang mangken ibelok pengangon bebek ada ketuturan satwa pengangon bebek madan panmeri sangkal ieu madan panmeri rana duga sumanu ieu liu pesan ngelah memeri utawi panak bebek ye alit-alit sane wenten ring rumah panak bebek punika maosten api ate panak bebek maosten memeri panmeri jemet pesan ngangonang memeri bangeng mama tur maning pandosina ngerana yang mekejang merene moko liu timpane ane uyut tur maning mepanak bebek nah cening ngajak mekejang kuning kan napi mike mepanak bebek nggih patut mepanak bebek panak bebek nike meri nah mepanak bebek nike iri akeh pisagene sane iri tekening panmeri ada pisagene ane ngorang kekene panmeri pada ngubuh meri aduh batak ngubuh meri gitu gene misi mapanjosan yen dadi ke jak bisa melengis mikan apa kamaan pada malang buen 500 rupiah tuh nyenaning rana yang suke engalan supada bitai nanging panmeri mendep dogen ieu tusing rumua munyen pisahkeun buku keto sakewala agete sing dadi ubet lacure tusing dadi kelitik
Nejani menyatakan memerenepan merimati. Duh, jane kone buen angkut sade berat termaning bengil untuk kone jani kapiare ajakan meri panjosina bangengama dikengkene ajak ke ketukade mesi lemah apangnya kone kedasan bobane buen abede merene bengil entu masih jemet pesan teken panmeri yeneng panmeri nuju ngarit cek nutup marine entu didurene panmeri sambil langu memunyi. Nah, cening ajak kejang kengken munyin memerinen tuh kwek 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 kwek. Oh, kengken munyin meri nih patet kwek 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 bagieu adene panmeri laut sautine bandeng. Oh, panmeri janine megendeng kene gendeng riri sunari bebeke putih jambul riri sunari bebeke putih jambul memeri nudiang dini imboknya luleng ngamul ada bebek ada guleng busan kedek jani ngeleng gitu bening wawanin melihat pisan kengken gendeng nepan meri riri sunari bebeke putih jambul riri sunari bebeke putih jambul memeri ngudiang dini imbokne mulai ngambek ada bebek ada guleng busan kedek jani ngeling gitu gendeng panmeri kaliwat bagil ipune ngelamu meriane dua aukut ben sada bengil tuh. Nah, keceritaan jani subo sakit nyaluk sandikala panmeri lakar ngemang merene ngamah lantas ia mekaukan. Nah, kengken jadi panmeri mekaukan ini ia mekaukan engken ia mekaukan nih sakewale kanti pegat wak kolone ngaukin tuseng teke memeri ane bengile entu ngejani panmeri mesaren tanah kenahnya. Nah, cening ajak mekejang apa entu mesaren tanah sirep uning nggih saren tanah buk dadene kenah nih panmeri nike ibuk paling ngenahang memerene tuseng teke-teke bincuh iya ngalih-ngalihin merene tuseng masih ada kamu ya kepisagen nih kamu ya nyelik se di tegale di umane di tukade saget neket poni jani panmeri ditanggung labahi boten punyan aseme. Oh, ditanggung labahi boten punyan aseme. Kocak tonggo se emput tenget turmanin
pingit. Sedap Panmeri bengong. Sedap Panmeri bengong. Jok dikon. Anak gede selam. Sidang. Tangkah nemo bulu. Lihat nenek. Turmane gigine rangkap macalik. Panmeri mekesiap. Jejak. Awak nenget. Anaknya gede itu makin Panmeri. Lantas ia memunyi. Ada manusia nengudiang dini sing nama ne subanya luksan dikala dadi enu masih kemamai apa kelale dini Panmeri nyen jebani mai celapat tengai tepat sandi kala bakal amah wake ngajar Panmeri nyangden kita punya nih gede selam gede ganggas selam wen misi macale wen matane nelek aku ngajar kone Panmeri. Ampura jero ampura pisan jero titiang ngaleh merentiangnya subuh sandi kala kone masih mulai cepet dalam titiang lang Panmeri tua au ko jero ne laut iga deslam musau. Oke tuh, mula saja Tuni Sanjo ada memberi mai anto semaluna bakal jemakang wake jani. Mara ningah mungin buka keto aduh kendal pesan ada nih Panmeri nada sada jejahnya aneh busak ngetornya aneh busan itu hilang. Nah sakit jani tapi nyoti gede selam ngabo memberi aneh mau begitu bulungnya putih nyalek yang endo biara demen akhirnya nampukin lantas gede selang ketakut. Panmeri nenek aneh merencai nih ampura pisan jero ampura pisan merentiangi anak berat tuseng jemuk. Wah nana antos malu jani wake kalnya mak gue nada memberi gue lantas Panmeri gue nyantos saget teko dia gede selang ngabo merimoko coba keto pedas nyalang yeneng adep miriba mal payu merine itu gue gede selang matakon. Panmeri nenek wake ngelah memberi
Piyene adek mol payu. Ampura jero, ampura pisan. Merentiange tu sing lah bulu ane nyate. Merentiange ento bengil berat. Beh, kacerita subeliu pesan igede salam mesuang memeri. Sakewala mula saja tu sing ada memerede palmeri. Aneh berat buena bengil. Ditu buen igede salam ngomong. Nih, tumben wake ninggalin manusia patut buka cai. Nah, aman ketu. Abu suba marinemu. Mapan, pan meri melaksana patut. Meri bengil ento mula kai ning apa. Nyen kaden kaine pan meri. Kai subo igade selam. Aning wase widangane dini. Nana. Duaning pan meri mesolah sani patut. Kai suba ngemang merine konya. Nene apa merine buin pan meri. Melahang puna. Apa ngidang nekang pang pojiwa. Tan sipi kendale pan meri ngabu merene mulai. Teman, lihat tuh sing ngidang bengorang. Marek itu jani ya kalau orang suk semua jak sagetan sugo ilang igede salam megentos aji merenet panmeri ane berat buena bengil ente. Nah sugo lantas itu kenal atene panmeri mulai ngabo memeri dua ane mokoh tur bulone nyalek buena ane berat lan bengil endo dadosnya dadu ngabo memeri nekat jumahne melahanga ngubuh merine semangane angonang kecare sambilang panjusinang makhluk merene itu tadi apa? Mariani gede tadi bebek. Isupane iya gede dari bebek. Iya matalo. Ditu lantas talo bebeknya pesan iyo saja. Sebagai itu subuh lantas matalo lekat dadi mari liu jani pan meri ngelah memeri entu mawinan pan meri suge ulian ngangon memeri. Nah gitu nyeneng yeni iraga dadi manusia mapari sholat sani patut jema tur tusing mataluhnya. Apa ente mataluhnya? Nge, tomong dan dadi sombong. Cara pan meri, ya diastun pan meri ngelang memberdulu, ya diastun pisagene ngortang kini gitu. Iya tetap satya tetap mapari laksana sani melah ya diastun gerubuk marene kena gerubuk telah mati bueno abasik
ya diastun ngelah bena besek, bena bengil, bena berak lung bet ieu mapiareng awinang sangkan jujur mapalik laksana panari duwe liung ngalah memeri. Nah nike yen subek itu pasti ke irageun nemu warung grake firmane bagieu. Punika iwau satwa panari. Nika patut pisan yening satwa punika sarin-sarin tage. Angen nadingin kawin micanin pitaket nasehat manjang ring alit-alit sinamia. Punika iwau sampun titiang ngaturang satwa kesani memurda di blog pengangon bebek. Tapi mawinan i blog ya keduaning pan meri wau ngubuk meri nika akan mepanjusan akan itu makade punika mawinan orang i blog pengangon bebek ya diastun blog nanging pan meri mabari laksana sane becek nggih asapun nika asa punika iwau satu sane sampun aturang titiang dumugi je nenten-nenten sane nenten ngeledangin ase para pamiarsa sareng sami malih apisan titiang ngaturang sukses peng banget majang ring staf Pukuturan Singaraja program studi agama pendidikan bahasa Bali subsemeping banget antuk galaksane sampun kaicen punika taler titiang suksema niki majeng risane sampun ledang ngerautin bersatieun miar sayang titiang majeng ring kita pun kenten Dwi Prodi Pendidikan Bahasa Bali, Karla, Ibu Karla, sesama Bu Cak Sawitri, sesama Bu Cak, Bu Kade Sudarmiati, Kipah Tiangi Made Darwike, ampun kenten Ayu Asti, Yesi Cantrika, iwau titiang sampun bekidung can. Pun kenten aduh niki panglingser Bali, penggeser Bali sane sampun aduh Bapak Made Taro semua niki. Pun kenten Ngurah Teguh niki Ngurah Teguh sesama sampun ledang arse menonton titiang ring acara mesake punika tale titiang nenten lali ngaturang sukses banget majang ring dosen staf kuturan tadi Bapak Juli pun kenten wenten Bapak Relan naler wenten senior titiangnya niki aduh Ibu Ari Wijayanti halang wenten Ibu Kaprodi Putri sama sampun ngicek titiang galah ya diastun titiang wau melacah ampun kenten tenlali naler titiang ngaturang suksema majeng ring tapi sane nggih Monika taler titiang ngaturang suksema sareng Bali Wiki, Suara Saking Bali, Takala.co, ampun kenten wenten Sastra Komala, Pustaka Ekspresi, Bangli Sastra Komala, titiang naler Saking Bali, Bangli tembuk titiang
Bang ditunggu Kenten niki sampun sesama aja ngering media partner soal saking Bali pustaka ekspresi Bali sastra Komala suksema Malia pisan yang suksema aja ngering pendidikan bahasa Bali suksema banget ya asap punika sanes kesida atau titiang dumugi je tapi wenten yang wenten atau titiang saniwang titiang lunas bangkung banget pengapura enggak tukutang titiang acara mangkin antut para masanti om santi om bersama